Yes, muraho neza, reka none ngusuhuze nkwifurize ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Hanyuma rero tuguhaye ikaze ku Ntore TV show ndetse na Ishenyi TV show. Twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro, tubahaye ikaze ngo mwicare aho ngaho tubasheho kuganira gatoya. Turi kumwe n'umuvandimwe hano, ni umunyamakuru wa Ishenyi TV show ndetse akaba yafunguye n'indi channel yitwa ngo ni Ikibiriti TV show. Ikibiriti kiriya nyinuzi, ni ukuvuga ngo tukubwiye ngo ni ikibiriti, menya ko ari ikibiriti nuko apana buriki. Reka dutangire atwibwira kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Yes, kumazina nitwa Irakiza Eric, ndi ku kazi Rubegwa Semavuta. Abankorera n'ubundi aho ngaho yababwiye kuri channel yitwa Ishenyi TV show. Hari abayizi benshi bakishakira mu izina yahoze yitwa ngo ni Stabilisateur Comedian, ariko ubu twahinduye izina dusigaye twitwa Ishenyi TV show. N'ubundi twabazana n'indi channel yitwa ngo ni Ikibiriti TV. Ikibiriti twabwo ni ikibiriti tabwo ari buriki. Twabwo ni ikibiriti, menya ko ari ikibiriti kijya cumambi cyo kubita gute. Murakoze cyane. Nuko hanyuma uvuze ko waru yahoraga yitwa Stabilisateur. Stabilisateur wahinduye kubera iki iryo zina wa muri vuga ngo irinda riretse byabaye rirerire? Naide izina rya Stabilisateur kubwo impamvu zuko Stabilisateur ni Gifaransa. Ubu tukaba turi hano muri monde. Ese monde no kuvuga ute? Turi mu gihugu sha. Monde ni isi yose. Tukaba turi muri monde y'icyongereza. Rero ico Gifaransa yari yitwa abantu benshi nyine ugasanga ati zambwira umuntu ngo na searchinge Stabilisateur Comedian, abantu bakanirwa kuri searchinga. Rero kwa ko n'ubundi twabwiye ko turiko tubatumikiya, niyo mpamvu n'ubundi je nari nzi kuri searchinga, ariko nari hinduye kubwo impamvu zanyu, kubwo kugira ngo muzaza musearchinga muri bone. Nukuvuga ngo ubu kuraboneka ku Ishenyi, bene iri Ishenyi yo kwasa. Ishenyi yo kwasa ndahari nabi. Umuntu utazi Ishenyi ni ikintu kimeze gute? Ubwo ngo umuntu utazi Ishenyi tabwo ntwebe gushenyi, we gushenyi gute? We gushenyi kuvuga ngo uziki. Ni shoka. Ishenyi ni shoka. Utazi Ishenyi ntacyo wobuze. Hanyuma rero haragakuru ngira ngo tuganireho gatoya. Hari inkuru zimaze iminsi trendinga nyinshi zisa nizafasha umujyi. Inkuru zitari nziza. Zuba rya Yesu. Inkuru zo gusebya abantu, inkuru zo gukunda aho byasambutse, tukahirukira cyane kubivugaho ndetse tugasanga turi kwangiza abantu, turi kwica abantu. Tugasanga rero turi kubaka amazina yacu, turi kwica ndi. Ejo bundi Apostle Christophe niwe wavuze ngo ntazina rizajyubakishwa gusenya irindi. Izi nkuru kubera iki wowe udakunze kuzivugaho? Izi nkuru z'amatiku, za video, zambaye ubusa, zasenyutse, kubera ko udakunze kuzivugaho? Tworeka wareka kuvuga ku matiku gute nono? Oya, kubera ko tuzi yavugaho. Ari ukuntu yavugaho rimwe na rimwe ukayavuganaho ikinyabupfura gipfuye. Izo nkuru naje zanzivugaho, ariko nubwo nzivugaho stabwo nza ndengera, ntabwo uzenjoyinga. Kubera ko niyo ukeneye kugira ngo ugira amatiku n'umuntu muzamukireho, ntabwo ubutegere nimba ngende imvuze kuri wowe Intore TV show, tegerezwa kuvuga kuri wowe Ribakare Joseph, sindenge wowe. Kwa ko ndenze wowe nkaja muri famille yawe banarengereye. Rero ugiye kuvuga ku wundi muntu, utegerezwa kuvuga kuri we utarenga nabuke. Kubera ko ntegerezwa kuvuga wowe tuba turi kumwe muri iyi mihanda. Nka kuvuga tugahangana, kubera ko wenda kuvuga nawe uze usubize. Ariko rero kugira ngo ngende kuvuge ndenguke mvuge iso, ndenguke mvuge mama wawe, ndenguke mvuge sokuru wawe ngo yigeze kugira gutya, aho ngamba narengutse. Aho ngabo rero ari abantu izi nkuru zaba bari mu kuzita ngo ni Le Vongre. Izi nkuru zibi ni Lacoste. Aho none se
kubera iki tukiri aho ngaho umuntu utari kuri media utari umu YouTubers cyangwa se umu content creator umu TikToker akwiye kuvugwa mu gihe byagenze kuriya tuvuge wenda umuntu n'umuntu usanzwe uraho sibyo sino muririmbyi sino umupasiteri siniki ariko aranyerera icyo twita kunyerera uriya muntu akwiye kuvugwa cyangwa akwiye kuvugwa ababa kuri iyi mihanda gusa abanyereye gute noneho iwe ni ukuvuga ngo abategerezwa ni ukuvuga ngo kuvuga tuba tubavuga ariko hakaba abo tuvuga n'abo tutavuga kubera ko yongeye kuvuga mvuga umuntu nzi ko hari aho muzi byibuze nkamuvuga nkabyita ko mba mushakaho amaramuko kavuga ko mba mushaka mu views naho hari undi muntu uje kuvuga ugasanga noneho agesheje views 200 none so views 200 gusa abaza bavuga sinza mbagaye kwa ko ari gihe duheza abantu linke zabyo ugasanga umuntu aravuze ngo ibi bintu wazabivuyemo wazagize gute kubivamo ntabwo twabijemo dutuma twabijemo twitumye kubera ko twumvise ari umutwaro dutegerezwa gutura tubivuze kandi umuntu uba wasohoye video cyangwa ifoto nje ntaco mba nakoze taruhari babigizemo taruhari nabigizemo zo kumusebya yego ahubwo nje nza mvuga paye mvuga kurujya wisebeje ariko nubwo mpa muvugaho tubutegerezwa kwa murengera arabacuba banyamakuru reka mbyite gutyo ukwiye gusesengura ukwiye kuvuga gusa ngo hasohotse video y'umuntu runaka none fini kandi tubukira kuja kwigisha ujya bikoze tuba turi ko tubivuga kugira ngo twigishe abatarabikora tuberekere shitani yateye n'inyabaki nyanaka yarabikoze uramuseka nyanaka yarabikora uramuseka nyanaka yarabikora uramuseka ibyo byose warabibonye nyuma yo kubibona yisi ngo ntisaka nyuma yo kubibona nawe usizi niki kiba kigushutse baba gushukishije iki kugira ngo nawe ibintu wabonye ingena biriko bisebya abana rero kugira ngo nawe ubijemo noneho ko abantu bari kubikora nk'akarushanyo ko abantu bari kubikora nk'akarushanyo abari mu kubikora nimba hari ico babibonyemo twe tutazi batubwira natwe dutangire tureka gusigara inyuma kuri wowe ubona ko bino bintu k'urugero n'urugero biramutse wenda bikubayeho zombaho gute none n'urugero ni example biramutse bikubayeho wabyakira gute kwanza iriya video igeze mu bantu cya kabiri wakwakira gute umuntu wayivuzeho akuvugaho nabi reka mvuge tibyombaho ariko biramutse bimbayeho tuvuge gusa kwa mfano ni kwa mfano kwa mfano ngasanga byambayeho no kuvuga ngo umuntu wese woyivugaho kandi ndabarahiriye imbere y'Imana sinomugaye nase umushima uretse nanje kwara ko nje tibyombaho n'abantu banje ba hafi babugufi bo muri famille yanje uwo bzobaho uwo bivuga sinomugaye sinomugaye kandi uko ndi imbere y'Imana no kuvuga ngo je sinobivuga ariko wabivuze nti uwo mugaye sinobivuga ariko ubona ko abivuga bikamugirira umusaruro yo bivuga ko nabandi bose tuvuga nabandi bose bazabavuga bafite famille zabo za hafi kandi no kuvuga ngo uba wabitumye no kuvuga ngo arambabaza kubera ko ari amaraso yanje ari umuvandimwe wanje ko yabikoze ariko simbabara kubera ko abandi babivuze kubera ko iyo kugira ngo abikore abafite inyungu ze n'intego yaragambije kugira kandi uba wabikoze kugira ngo agere ku rwego rwo kurakarira abandi sinoga wagize wamuvuze hari ikintu wari uvuze ngo hari ukuntu abantu bazavuga kuri izi nkuru bakinjira cyane ubwo ni kandi waba uzuza winjira cyane muri izo nkuru akagera kure tutavuze amazina y'abantu kubwo kugira ngo twirinde amatiku twovuga ko n'abandi nyine bacu b'abanyamakuru twese turi kumwe muri iyi mihanda bariyizi ku mpamvu zo kurinda umutekano wacu no kurinda urugambo hagati muri twe nk'abanyamakuru cyangwa nk'aba content creator reka tureke kuvuga amazina
bonyine bariyizi. Aho niki wowe babwira kubijanye n'ibi bintu, babireke cyangwa babikomeze? Ya ntabwo nawe nobwira ngo abireke. Ayo nobwira ngo abireke kandi kwa ko nanjye sinobireka. Uwo nzabona yasohoye video cyangwa ifoto, nkabona iyo foto uwo muntu nkabona hari icazwiho gishobora kumpesha views, nzamuvuga ntitaye ku kimenyane dufitanyije nawe. Kubera ko nawe azaba yayisohoye atitaye ku kimenyane yifitiye iwe wenyine, kubera ko iwe wenyine azaba yayisohoye. nje ndeworeka kumuvuga iwe nyira yiyemeje agasohora. Tureke kumwamamaza gute? Ni umushinga aba yatangiye musha. Ni umushinga aba yatangiye kumwamamaza muri uwo mushinga we. Aho none aba bantu basohora video bamara bakabavugaho, yego birababaje sibyo, ariko kandi niki wowe babwira kugira ngo bazareka kurakarira babavuzeho, kubera ko nabo nibo babigizemo uburangare? Nuko ngo abantu basohora ama video, icyo no babwira kugira ngo bazareka kurakarira babivuzeho, no babwira ngo kugira ngo wirinde amatiku, wirinde n'urugambo, uzareke gusohora. Nuko nico kintu cyonye. Aho twabonye bafunguye cyano shasha yitwa Ikibiriti, usanzwe ufite n'indi yitwa Ishenyi TV show. Ikibiriti TV na Ishenyi TV show bitandukanye, tuzaza ubikoresha gute zombi cyano zibiri cyarimo? No kuvuga ngo Ishenyi niyo mu mihanda, nubwo icaho ibintu bitandukanye, ariko ndaje igira umwihariko wayo, abazaza bayikena bazaza isanga ibiganiro n'amakuru be na y'udutwiko. Ikibiriti kizaza tabwo ari cyo muhanda, Ikibiriti nico mu materaniro. Ikibiriti nico mu materaniro, nko kwamamaza ijambo ry'Imana. Ikibiriti kiba kirimo imyambi yo kwatsa umuriro, rero mu materaniro tuba turi ko twatsa umuriro wa Yesu Kristo. Rero Ikibiriti kizafasha amateraniro kwatsa umuriro. Ni gute wagize igitekerezo cyo kwita Ikibiriti? No kibura gute none ico gitekerezo? Mu bindi byose wamutekereza Ikibiriti? No kuvuga ngo nze buri gihe amazina ya chano yanje urebye habe ni Ishenyi TV show. Kuva mbere ikicitwa stabilisateur, ndahindura nyita Ishenyi TV show, nkabanzanye ni Ikibiriti. Nuko ngo amazina yanje aba ari amazina umuntu yumva mu matwi ye akumva ari nk'akazina gasa kakazina karifani. Kubera ukugasanga hari igihe abantu umuntu uzaza amubwira ngo chano yanje yitwa izina runaka, ugasanga asa bimuteye nk'intuzi, akabyishimira mbere yuko aja kureba, akumva iryo zina ryonyine, ako kazina ko agira amatsiko gatwengeje. Reka dusoze dushimira abantu badukurikiye, nawe tugushimira kuba babanye natwe watwitabye. Inama utanze ndatekereza ko abantu batarasohora video batakizisohoye bareke kusohora, kubera ko ntacyo dufashije. Ziriya dufite ni nyinshi, babanze bareke nazo ko twarazisibye, ntacyo zidufashije, twabivuyemo pe. Ejo bundi hari umuntu wayambwiye, amatsiko yanyu dufite. Ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo se ntayindi video. Ndamubwira ngo izo gabiri moko yawe yantuze ya furaha, arambwira ngo se none ngo twamwandikiye ngo kwiriya ngo yashaje ngo agashira hanze yindi. None ga abantu bagende bareke ibintu zo gusohora video, kubera ko nibirinda gusohora ama video bazaba birinze urugambo hagati mu bandi, kubera ko tuzakuvuga atasohoye, ariko nuyisohora tuzakuvuga nabi cyane. Nuko murakoze cyane.